Tuberekana na mantu yegiye finance bill nende tuitekire mantu yegiye siasa Chamero. Nyuma ya gavana wa Meru Kawira Mwangaza kuwa mbere ya seneti oro ati nibo watanirite na MCA na iketu Meru ikirike siasa. MCA obogete West DMK kiogora na ithukirite gavana ono mwira areke kwario rongo muthenya batike mwe DMK ariwa gavana ikulukirie mbesa chemogenji cheke ambia thero na kinyancha mbambithi no tia munini wa mutumantu ethingia na minister baba kithakene akiwa boni uchiendi bonene na butebati utugikare aina ntetwe. For encouraging me that I should work with MCAs. We have started working together. There are no much issues as before, and I believe that by God's grace that things will work out smoothly. Ni migambo ya gavana wa Meru Kawira Mwangaza rararitire goro kiri kamiti ya seneti ya CPK kagitene karara chokagia bioria yege kigena kenyomba cha mwaka jwa thirikari jo mwaka jwa ngirijire 18 guita mwaka jwa ngirijire 21 na gikaro nekiwona ni akiuga wari na ngwataniro njega gatigati kawe na MCs bambunge ya Meru na nikyo gitumye goro MCs bo baramukurukirie supplementary budget migambo ere MC wa Bogeta West DMK kyogora ethirite akimita janirie goro akiuga gavana Mwangaza ni murongo ara DMK yakwa gutengwataniro eroga na akiuga baramukurukirie supplementary budget kende kaguna Meru na kinya budget ya mwaka jwa ngirijire 24 guita mwaka jwa ngirijire 25 DMK yariuga gavana Mwangaza ikia memorandum bakethira bakimikurukia ariorongo burwo ugai bagwatanirite ya MCAs na mzie bagwatanirite apo Jumatatu ekimya kithiru atindite uturuma na araroire agitweta atwamba na marito jange jara ntumba kuga akiuga atochwa mbeze cia kuria kiriri tukuga tukurukie program based budget kanere gutwa itemized budget na akauga icio mbesa MCA bau baguchwa imbia cia kuria ngai na ndi untijetheri mndo tugwatanirite yawe tutearana iria wende ari orongo muthenya kiriki auga ati MCAs bagwatanirite nawe nuntu ati turakurukiria supplementary budget yegoro kinya budget yejite memorandum tweterete we tukurukia budget nuntu mbesiri irikire budget tesia DMK tesia Kawira tesia MCAs tesia MPs beti cia Meru kingi DMK kyogora ethirite akiorotithiria gavana Mwangaza kiara nikiri mantu jege kigina kiarun kira kinenkanero kiri bamwe bariti ngugi bathirikari tangabana arungamiri bandwangi mwanya munini wa gavana mawaziri bandwangi mwanya kigina kira kithagirwa kiri kya wakanyumbana ya kugura kinyangari DMK kyogora akiuga gavana Mwangaza ajukire kigina kiawe nekira mawaziri bae bathatu kirorea kujukia kigina kiu ethira gitijaniria bau bangi areo kinya munini wawe mutumantu ethingia Kawiromba gwita atia seneti egoro akauga ati kira gitumite arega deputy wajukia mbesa cia wakanyomba moginji na ajukia ka loan ni ati barabara gitara kira itona na munya bate kurea ukatwika kiogora ate kurea runi rwa banki uko muthuri ogeta banki wira tote kwa runi no tukogora ate kurea mbesa cia mogenji ri omuthani wa 80 milioni iri account ine na kio kio senators barorirwo kumuri egoro mbesa iri account wa 80 milioni ciai aregete deputy governor ukia kalo na mogenji na mawaziri ba ombugora uketi Dickson Munene muungani ore wa health county secretary kiambia theru na Kawira bo bana mawaziri bau bangi nyore ore finance Monica Kathono mbiji atena chio bo bangi bonde bathithirie paperwork deputy governor wengo atena chio atona mogenjeu antu bakathiria gipindi kia nacoka basainitheti nya contract ya miaka 3 ake abagathiria contract aba tayo wa mogenji bakare ari na batikotha bairiaga una ndates and great disservice na great injustice Kawira gwita kwa riorongo senate akiuga ati ibarabare iruni imigitarakira itobatirite ikiate kwenda babaukia muthiene Bruna ndikiuria kira DMK kyogora guchoria ndiuria Meru atiri Kawira Mwangaza nonto nasi approve chiawe na ajukia Kawira na ithana ora minister Kawira ithana ora arari mwalimu primary amujukia minister aturaga gukiria asora stomwira ni gukiria asari ugo gukia mogenji Kawira ogata ithana mogenji kuikugukiria asras burukura wonete Meru ithana
muntu tini nyangare we gwita ukamwata mbeca cia kujukia karuni agura ngari akebera gitine kiu tekenyacho agathekairwo na thirikari iramwete rutha rwa kujukia mortgage akarea 20 years. Kiripotera Tito Cheweru riakwa rietwa ni Mutugi Kare.